Zdravo svima. Evo, krenule smo u outlet Roermond u doba covida. Ja sam htjela da se informišem pre ovog puta da li uopšte smemo da idemo u Holandiju. Međutim, u ambasadi se niko nije javljao. Na sajtu Ministarstva spoljašnjih poslova ništa nije pisalo gde sme da se putuje. Tako da sam gledala informacije vezano za Belgijanci i Nemce kako mogu da putuju. Vidjela sam da može da se ostane maksimum 48 sati u Holandiji, tako da obzirom da mi idemo samo na nekoliko sati, krenule smo na taj put koji je 250 km od nas. Nije baš blizu, ali ovaj outlet je ubedljivo najbolji u ovom delu Evrope. Ukoliko neko zna za bolji, neka mi slobodno napiše u komentaru ispod videa. Ovdje vidite, to je grad Lijež u Belgiji. On je isto jako lep i veliki i u svoj toj arhitekturi koja nas okružuje nešto što mi je zapalo za oko prilikom prolaska kroz ovaj grad. To je zgrada koju ćete uskoro vidjeti, koja je toliko u onom socijalističkom stilu arhitekture da me podsjetila malo na Jugoslaviju 70-ih. Evo sada ćete vidjeti, vidite, to je maltene ono što kao u Beogradu, ona televizor zgrada i slično. Sada ćemo ući u Holandiju, znači Lijež je jako blizu granice. Ovdje vidite isto spomenik, vidjeli ste sa leve strane, nešto u socijalističkom isto stilu. I kada uđem u Holandiju ja se odmah osjećam odlično jer mi ta zemlja širi neku pozitivnu energiju. Ovdje vidite avion koji sleće na aerodromu Maastrichtu. I nastavili smo put Roermonda. To je outlet koji ja jako volim. Bile smo pre 4 mjeseca, međutim izbor je bio mnogo veći, zato što je ovdje Black Friday počeo još 16. novembra. Mi smo išli otprilike 25. tako da su mnoge stvari već bile prodate. Ja se u ovom videu koncentrišem na to da vam prikažem butike više nego ono što ima u njima. Znači da vidite koje su sve marke zastupljene, a izbor je zaista prevelik. Ima preko 185 butika i za ovu akciju Black Friday popusti su bili takvi da je što više kupite u jednoj radnji, veći vam je popust. Naprimjer, ukoliko kupite 2 stvari 30%, 3 stvari 40%, 4 50%, a negdje je bilo i 60%. Međutim, kažem vam da se dosta toga već prodalo. Međutim, lepo je ići, malo prošetati i jednostavno se trgnuti iz sve ove panike oko koronavirusa. Ono što sam zapazila u odnosu na našu posjetu od pre 4 mjeseca je da se sada u Holandiji nose maske. Iako smo mi čitale da su kao mere u Holandiji popustile i da je malo opuštenije, međutim kada smo došle vidjeli smo da ljudi nose maske i na otvorenom, za razliku od naše posjete otprilike jula-avgusta kada niko nije nosio masku. Kada dođete u ovaj outlet, spremite se na dugo čekanje ispred radnji poput Nike ili Adidas ili Michael Kors, isto tako za Burberry i mnogo i za Gucci. Za Gucci su veliki redovi. Međutim, sada nije bilo puno ljudi, bio je ponedeljak, znači treba izbeći vikend kada ima najviše ljudi. Ono što ću vam navesti kao primjer jedne kupovine, na primjer moja ćerka je kupila 4 priveska za Pandora narukvicu za 60 eura. Znači to je veliko sniženje u odnosu na ove radnje koje nisu u outletu. Onda imalo je recimo u Gucci butiku haljinice za devojčice po veoma pristojnoj ceni. Isto tako nekih tašni i obuće po pristupačnoj ceni. Ovaj butik Kenzo, on je novi butik, ranije ga nije bilo u ovom outletu.
Do ovog outleta možete doći veoma lako iz Düsseldorfa. Mislim da postoji autobuska linija direktno do ovde. Međutim, ne znam sada kakva je situacija zbog korone, ali ranije je bilo autobusa koji voze na jednodnevni izlet do outleta Roermond. Ono što je isto za mene zanimljivo je da u ovom outletu kolekcije nisu stare. Znači, ja mislim da su svi modeli koji se prodaju od prošle godine najkasnije. Za razliku od outleta u Belgiji ili Zweibrücken u Nemačkoj gdje imate zaista starije kolekcije u outletima, tako da nije nekada baš mnogo interesantno. Sada vas ostavljam da pogledate butike koje ovaj outlet nudi. Kao što vidite, sve je dekorisano za božićne praznike i Novu godinu, što meni ove godine nije smetalo. Ranije mi je smetalo, međutim sada obzirom na svu ovu depresiju oko COVID-19, mislim da su sve te dekoracije kao neki tračak svetlosti u ovom sumornom dobu. Ja sam prva koja je dekorisala sve u mom stanu i terasu još početkom novembra. Sada ćemo kupiti frite, čemu se jako radujemo jer su zaista ekstra. Belgijanci su poznati po dobrim fritama, međutim ove u Holandiji su tako posebne zato što oni stavljaju i crni luk preko svih ovih soseva, tako da znate da to možda vam bude neka ideja da probate, jako je ukusno. Ukoliko vas zanima šta ima u buticima Gucci, Dolce & Gabbana ili Prada, možete da pogledate u videima kojim sam objavila posebno.
I nismo doleli da ne uđemo u ovu prodavnicu porcelana koji je jako kvalitetan i da uživamo u ovim svim čarolijama božićnim i novogodišnjim. Ono što me nekako vratilo u detinjstvo i ono doba kada smo još pisali čestitke za Novu godinu. Prelepo je zaista. I nakon nekoliko sati šetnje, jer ovo nije samo posjeta buticima i shopping, ovo je malo i neka promjena sredine i jednostavno Holandija je zemlja koja je po meni dosta opuštena i koja je jako pozitivna, ima neku pozitivnu energiju, tako da je dobro doći promeniti malo sredinu, ponavljam u ova tmurna vremena oko COVID-19 i cele te panike koje vlada među ljudima. Ono što hoću da napomenem još da ovdje parking znači košta 4 eura bez obzira da li vi sedite nekoliko sati ili celi dan. Hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se dopao.